Jampuijala Kalai ADC Village Dog Rai Chora Reng Nogo TIPRA Motha YTF TWF Primary Committee Khazaka Asal Khlaimankhe TIPRA Mothani Adong Biswajit Kalai Khatung Deborma Te Athok Moni Jomatia Faisok Faijak Chini Visino Naikol Nai Monitoring Body ni Chairman Sanjit Te Vice Chairman Sevika Te Chini Joto members Te Chinoro Teibo Tini especially Faisok Faijak Chini Buri Mothani TWF ni Block Committee ni member rok Chini Kalai bari ni andaran borok tongu borok wahina in future belaina borok ni rule jeung nugnai joto no ani sai okra ani saksalai te ani sai kusuk rokno tini ni chini ok joto chini ward ni hai ke ba primary committee ni meeting o je phai manjak phane rokno no ni somoy जों bai baksa kedalai rok phai mane bangai paiflai hambai joto no tini जों kok kabang salayani ba political ni bason rowani to जों chini joraya जों isisa salainai boni yagolo जों chini boktobo paimani yagolo जों free discussion bo khailainai inke puilao ang sawani samung ma khlailaikhya bo ma haike masab laikha kiri korok khlai samung ma khailaimani amono joto no muito tongbaina muito khlai bono muito khlai edisi hafang phaimani yagolo जों tabok je जों chini edisi hafang bai development ni samung te chini political ni samung no जों je chuktui oro jaga o joto tongnai rok te ni rok joto je mansak जों sakthari no samung khlailai tong bubagrani dage mungbai te o chini bubagrani naharmung chini naharmung greater TIPRA land no जों joto no sakthari samung khailai tong Central leader of Borok Sokoja, Sing Kisa Sin 9 member of Sini Mong Kisa Sangna Land. Gan self Gangan Bumuka Sanjit, Tag by Tango, Sini Kalai Sini chairman, Sini Young Ward number 1 Young Saitongo, Among Gaka, Bin Bumuka Bimal. Ward number 1 ni, the Koroksa. Two Bimal Devorma Jiten, Zamatia. Parang kakek dulu narayan. Kita khoroksa ward number 2 ni Uttam Kumar Kaipeng. Amukan darke Kaipeng ni. Ward number 2. 2 ni. Member. Tabuk 3 ni. Ini sini vice chairman Sevika Jamatia dasna le. Sevika Jamatia bo aing sanji lah. Okay, bongkar number 3 ni, ward number 3 ni, sini vice chairman. Negate khoroksa Ajay. Simbra ta homo. Ajay Jamatia. Bokha loko basta murani. Lokai hintka, lokai kita sini. Ward number 4 ni. 3 wo hangke khoroksa se single. Single ward. Negate khoroksa Khandan Kalai. Bokha tuisarang sak ni. Ward number 4 ni. Ward number 5 ni, sini Guno Kalai, Ansi Okra da Guno Kalai. Bongkar ward number 5 ni, tengkatai khoroksa sini Das Shakti Jamatia, Jolkai Parani. Mo ward number 5 ni. Ward name. Nadi total tabu, bus kango tini village committee ni election tongu, nok Simon Dotun. Zoto sujug subida kintu, o village committee phaise nang phayu pia. Neng jodi party no rominaro tolan hingkai o village committee very important ang nai nemani chini o takarjula constitution andaro prai bisyo no kintu gono program ngitong jeng thangai skul paya ang follow khainai kya chin Kalai bari bisyo kisi se activity kisa komlaing thon haima tong joto bisino khobor horo dara program chingse katimar horo teba chin Kalai bari bisho kisisa activities kisa komung tongkha angam bagino chini mukesh be kok saya koi joto bani salaya koi kisa meeting ringa din ma dai khano tamni bagai himale jeng joto na bakhaw ke musui kisisa beneficiary ro kintu selection ma khaine samung tangna sikangbo je kun jaga reka tang nangkha je kun jaga o samung sol nangkha kisa asogui nai kisa samung khaile
जों किसिसा हापाङो फाइमानि एडिसि हापाङो फाइमा बायसे दिनै जों खिन्थु गोबां सामुं सुबिदा बेनिफिट जों मानलाय दं वान सगै नायदि चिनि जखन भिलेज कमिटि इलेक्शन ओंगै जों जखन पास ओंगै फाइलेनो अ ब्लक अ बिसिचिनि आन्दार फायनो तिप्रा मथन आन्दार फायनो आफोर जों बेनिफिट सिलेक्ट खाय गुरबायग्ला लक्ष लक्ष कोटि कोटि ताका रां फाय जोंखाय किसिसे बेनिफिट सिलेक्ट खायनो थांथानो ओइ फनाखाय मानो आंखाय माया आंखाय आबाद बागान माया बखाय मानो हनै कक बाङा दं हाकले किन्तु चिनि बसकानि जे मिशन बसकानि जे चिनि नासिक मुं किन्तु जागा जों सगैला नाग्रा थनाबा मासा मुसु नाना मुसु खांखाय चिनि नासिक मुं तो आ जागायाब्ले चिनि नासिक मुं आ जागाया जों चिमि नालाया कलוי बरनो रियावै जों चिम नालाय दंमोन अ दिन किन्तु पाइ थांगा मितिरो आं कयने नक जों खानानि चिमिनो दिनै जारा फायाकु अब जों दिनै डिसिसन मानानाय ब वाटा थाङै पहिला दिनै चिनि ब्लक कमिटि दङ नबो नांना चिनि 9 मेम्बार जथेष्ट दङ ताबो जागो एक्टिभ नावै चिनो दङ ताबो चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट चिनि अरनिनो चिनि कलेबारि बिसिनि चिनि डमेन दङ सेक्रेटारि ट्रेजारार बो दङ चिनि अ बिसिनि मांनो गै चिनि ब्लक कमिटि बो जे नांमनि पोस्ट रक चिनि कलेबारि बिसिनि नो आं कयनाय अबनो जों किन्तु मनिटरिं खायने बगै जारा तिनि मनिटरिं कमिटि संजा चेयारमैन किन्तु ननि रेसपॉन्सिबिलिटी किन्तु जागा ताय बाङै थाङो मेम्बार नि रेसपॉन्सिबिलिटी बाङै थाङो तिनि भोट बासा लायो पासं लायो चिनि बिसि चिनि यागन फायका साबो सालनाय बा नरन सालनाय ब्ले तिनि ननि रेसपॉन्सिबिलिटी ताय बाङै थाङो जागा बो पाराव किसा वीकिंग दं साबनि एरिया किसा वीकिंग दं आबोसुन किन्तु पुरा साइमान दरकार तामनि बागै ओंगि दंखा आबोसुन सिनानि दरकार अब्रनो जों सिवैनो चिनि प्लानिंग जों माखायनाय ग प्लानिंग सारा तो अर्गनाइजेशन चलिया सिस्टेम सारा तो चलिया जों अ सिस्टेम नांगैनो तिनि कमिटि जों मासंलाय इन द मीन्स अबया तिनि जारा कमिटि मालिया मानिनो ब अ जागा सामु माखाया आमहाय कमिटि संजानि गोबां मानो दंखौ ताइं चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट साका बुथ कमिटि दंखौ हा कमिटि नि बाय कुनो बाप गरै बरक सि पाइ थां तुम कमिटि दंना हाय चिनो राय गाम बगे न कोन तावन दि पोस्ट न तै किन्तु जों मा पार्टी बा थाङो खालि जुगुबला आन्तरिक दलबा जोङो भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि सभापति रगाय खालि जुगुबलि बफोरो पहिला भिलेज कमिटि निर्वाचन साजिमान नरा नांनां बिसिम साजिमा आं यां किया साजिमा बफोरो पहिला भिलेज कमिटि इलेक्सन 2006 बफोरो पहिला रागा सालुं साजिमान नि कब्जाव दङबा आंनि इलेक्सन एजेन्ट राजनीति खालामना दुगला हा साबनो हाइन दंखौ हायसि जत जागा रिगिं खाइतलाङो आ 2टा 5टा 20टा बाय खगैतलां जाखना अरने अब मेजॉरिटी मांखा आफोर 7 50 बाय साता तरिमा जागा मा दंनाय ओंखाय लामा काहांखै हुना नांनाय आमो नांनाय कारेन्ट बेबां फेसिलिटी दं नांनाय खिथाय नक बेबां दस जागा नक सौnya नांनाय दस जागा न दैनि फेसिलिटी दं नांनाय अब फ्लैगशिप प्रोग्राम हुनाबनो आ फ्लैगशिप प्रोग्राम ताकफन सिनारा काहम के सालुंया 2006 नि समय रेगानि कुनो आ जिउ टेकिं टाकं मुखु मंसा करै मैनुअल बाय एखाने रांलाय बोसोर लुटपाट चलिखा नफोन नुगियासो कुमा दं अन्द जितो राष्ट्र हायके नुमा हायके मा दं जों साइमानि दं बेबां नम लुटपाट चलितो सामने रेगानि कपालाव रेगा मारसन कपालाव ताम नांगिया ताम सयके 2 मासनि बिसिङाव ताम नं पालसार ताम तिख्लायमाबो नुखा जातन नुखा एमन अवस्था लायके चेयरमैन आफ्रो चेयरमैन ब्लक चेयरमैन तामुं खाताम सका बेबां चित्र नुजा फेव नंगारनि सामुं तांखना फ्रु